ia kita ulanga foi loa ai takanga loke ia he manawanga tulia na asongo ai matapa makia saute ona pakalalame ei he ongo pole kapapuna ai lupe moelo olive kakai akile wa ai ona bebele ma I matamio he makia saute ona pakalalame ei he ongo pole kapapuna ai lupe moelo olive kakai akile wa ai ona bebele tata ilileva ko kore ke u hufanga mo he tala malo e whanua. A whatapu atu mo whatulo atu ke hau eiki ka o maa haa takilotu. Ka mo haa whaolunga tonga. Whatapu atu ki e kainga tonga kotoa pe. Haa matapure ko mo whanongoa mai polokalama koia. Whahau ko atu I he ahoni ko e polokalama mawaheia. Tākanga e tau fohe pe mo ona poto ke tā VILIAMI UASIKE LATU. Pe pehe foki ke potu ngā ue whiwhakatau aki pe mo e whakalakalaka a wha ekonomika ko e polokalama I ke mahina ko o katopa. Ko whiwhia ke taitailere ki mo tolu kotoa pe o ku mo mea mai ke tau polokalama I lotoni pe pehe foki ke te ki mo tolu kotoa pe te mo tolu ki mamata mai ke polokalama koe ni ai o atu I mahina kotoa pe pe mo eki minista ke whakakato atu pe mo whakahoko atu ai anga e ngai whaifatongia kotoa pe kuna whakahoko pe me potu ngā ue koia whiwhakatau aki pe mo whakalakalaka wha ekonomika pe pehe foki ki he ngahi whatongia kotoa pe whakahoko pe me he wahenga wa taha no ai ko wahenga ia o ku whafonga mea ia eki minista I hene pehe ko whiwhia ke taitairere ki o tope ki mo tolu pa mo toki shea tu pe e tau polokalama I ahoni. Ko whiwhia foki ke taitairere eki minista I he pongpongini ki he tau polokalama ko ahoni. Malo e tau laumari eki minista pe malo e tau mau e ahoni. Malo e ngawe lahi pe me I tongana pe pehe ke ngahi whatongia pe ngahi ngafa kotoa pe o ku fuesia pe me he o potu ngā we pe he ke kabineti pe pehe foki ke wahenga ku ke whahonga I pe mo tonga kotoa. Whewheha ke eki minista ke pongpongini pe mo ngā we kwhai me tongana. Malo solo pe tau whaftai pe ke o tuahi e whainga maari ko ni toi lama ke toi foki mai ke whakahako e tau polokalama ai ko polokalama whamahina pe mo e wāu whakatau aki pe mo e whakalaka whaka ekonomika kai mua I e solo
o atu e fie kaunga mamahi ai putunga ue ki te koe i tau whakawhana tō i o loto whare o more o tata eki. Pea o lama mai ni mahi nai ni e hongo fulu ake ngawe ake e putunga ue pe mo vi poni pa kumau wongo i ai tau whakawhana ko hoko. Ka ku pea kumbalo mo i wholau o lama ato whakahoko whatongia kuia. E solo koe tua e whonua he taini miuku o ko kore peke u kakau mua whakatapeki ki a hau eiki pe po e kakai whonua peke kau whanongo mai me o tumuri. Ko e tua e whonua he taini mi maha poe ku mou bea e o ku lere e bea kotoa ka koe tau whakawhakawa ko huki tonu i he whonua pe mo i pureanga ai si more a e mi sta tau tai ka koe whakawhawhonga wharearea ia ki tonga tapu whikawalo. Pea e lava pe no whakahoko ane afi e wharearea tonga ai ki e wharearea ai tau whakoni ko hoko whanua ai mahino ko anga maheni ko e mo pau pe ke whai whirisi ka koe tāia kuongo ke e pare mia pea mo e pe ke kapeti pe mo e whanua whakalufua pe ke si kakai o tonga tapu walo ai more atu ke se misi tau helangi whakahau ma ke hanga pe be ai e solo kulo tonga lere foka e wharearea tonga e tainimi pe ko ia umai ki he whaka osi e ngai ngāwe nai makatunga mea hono he exia e wharearea e whare ke whakahoko e ngai ngāwe ke kai tau te whito ke ngai lao whakanganga na e tuku mai ke whai hono whakapasi mo e ngahi ripoti ka mata hono tāloa e mo tālanga e ngahi ripoti whikau aki pe mo a ahi whakawharearea ai kau whakawharearea e toko taha whipu kau ai mo hoko i no bere e toko hiwa o e whanua o whanatau ke tutuni anga maheni ko e wharearea. Hoko mai rewa ke he ripoti e ngahi potunga awe wea e ngahi potunga awe ko o sia utaki mai na ngahi ripoti mo whakamatala whanatau o whanatau ke tutuni ko e konistutone mo e lao o pau ke ripoti pe tariu ke wharearea e ngahi potunga awe o e ngahi whakamatala pe mo ngahi ripoti. Pena ai mga hito itangi na e oha ke ai e solo ke whahano talang kau ke te pire i he wharearea. Ka koe ngai ngā aue ku hoko ko he tainimi i he wharearea tonga. Pea tuku ke heange ai pou ku whai he pureanga pea mo i whonua ki e tau timi mate mātonga una unotonga i Britania. Pea koe mea lai hoko i whonua ni koe teke mate mātonga. E solo koe marie koe ngahi tau hau i tonga ni e fitu tolu noa. Ai koe haka e walu. Ai koe mahino ia koe to kamata pe e ngā wehe osi ai tau. Ai ka pau toko osi tau ia i haka e hawa funu. Koe to kamata pe ngahi ngā wehe anga. Oa uke si ngahi yako anga. Pea koe ebe full screen ni lalahi e ua taha u ai o fotu i hala tahi. I hala muna. Whia hangai mo e ofisi kona koe potu wau taki mamata. Pau si a tonu ke kakai fono ai koe ngahi ka au ia tuku ke hanga e fia e fonua ia pea moe pea bono kakai i he lava mea koe e tau ki timine polo koni koe tala ai koe ngahi o whiwhia ke ngahi mea i he ngahi ahoni i he fonuani pea koe mea ta solo o ku hoko i he fonuani koe hange kau soki kakai soki ekonomika koe fonua whanga ku whaka oho vare o kai ke ngata i he ekonomika e fonua pea moe kakai pea i he awa koni ko tau pōta. Koe whakameiri ake no tolu ko tu uta he whonuan pe koe lahi tāna e tu uta ni afi. Pea kuhange kau oku fo'ou ki kakai e unau fia. Uiai ta e mateu i he ngahi sekitoa ke taria e fuama whakawhokwha koni koe ai pōta pe i kai ngatai koe ngahi mau kona e hau koe whonua ke tsunami. O tikai ke au e hala whanonga kone whakakea kai whanua. Ke ne lava matatari e soki kone i e awa mai ko e pōtā mo hau e kakai. Ai koe whakamiri lahi tāini ko tū tā ne afta koe motuani o ko reo koe minista i he tonu ai takumamata o whraua di minista takumamata. Pena mau o tarikari. Me laka e toko taha whetupu ai toko lahi kakai kone hau he whakamiri koe ni. Pea whiunga kau waka mo kau kulu mo toko whitunge au topu. Pena e mohe waka ia hemi ane pō. Pea o kia e whia e holo i taunga me kakai ke si o kia. Koe waka lahi. Ai waka e ne tau pea ku. I whanua maulala whoka tonga tapuni ku ilonga e te keu tua pea waka hanga fu ho tere.
i me wafu na ka ga me ia hoko i ai ni mi solo pe mo fonwa i ngai a hon ka ku toka mari e ngai me ko to mi tongan e neo mo e tau e feto ke aki ia e tau fa ka mo e tau tui ka tau ke tonga pe tonga ko ka to ko ngahi fa fere au pe a ho ka ko o se a ho tau ke yo mo pe mo ngai ia ho tau tonga mo tau ki fon malo so Mo la he pito krista pe ko tui o ku ke mana tu i pe he tonga ko to pe ai taimi ko ia na to ai ko tsunami pe mo taimi na ai puna mo nga fi mo nga hi fakata make ke na hoko hange ko ka more amanaki he to la ko nga ko fu fakalirifu ko me na hoko ka ku hange ko lawi minista ko me ko to pe alu atu pe ai pe me fa fi e fonua ange ko ku ke famatala ke ai fu waka meili ene tu mai ko asiko no faita i mai ba moni a pito te sa tu ke ta ke tu magai fu waka malong a pito fu hanga fu far fu waka fi hai ene tau mo ka i tahi ya pega ke nga tai ke se ke ka tu si ko e fonua ke te foki mai e ka u tak mamata na lu ta ka holo loto kolo mo me hange ha a me fa fi ka kina to kai fu ke nga tai minister na ke tala no ki ai ke tau timi ko net polo tala mate matonga hanga tau si o la hinga hi mea fia e hinga hi team sportive ne fia e fonua tau hanga no ai ka tuku atu e tau whakau ke hinga hi mea ko fatu mamai ka tau tolu minsta e ka to lo e solo o mai ke taimi e ga hi me fia pe a uni hanga o fa u taha ai ka kai ko fonua e tau te fito ki sipo na ko tu ko taimi tonu pe dia i hanga vilo ai taimi pe na pe he ko ga sai ai tala ia ko o ga fa nga me afka fo i fonua ni pe po e pule anga pe mo komiti net polo pe mo ka kai fonua ka ko me afka fia ai ke manatu ofa e tau fa na ke na ke o mafa fa to kan ko tu ko manatu ofa ko ia o ke matu ngai he na matua na ke mo ko ne mo to lai ka wa ina ko na tala ku i lo ya ku lai muri New Zealand ko Australia ka ko fa na ko matua na si ki mo ta ku na ke yo ko na to nga ko ngai vai fa ma fa na me di to pe to lo mata fa no ai a pe ke ri ki ai fa mata la ai ta ka wa inga ni he ka wa inga ko na wa inga ma to ga fia e na ma tu wa na wa fa mi ai ko na hi ko tu ko o mai pe ai fa ga fa no nga ko tu ko me pe mi o lunga ai so ke o mai ai fa no nga ke fi a mo fo no ai ta fa ga ta ai a ko e to ko e tsunami ko COVID wa ko fa ke fonua ko tai mi mari e po to e fa ta wa ki mo la fa económica ko ki ma to fo mau ia e komiti pure fe unga ki ko to to e kolo amo lolo o ko makala no fa hua pene loto i tonga pe loto i mafana o ku na lau atonga e bana fo kai pe na to atonga ni a ko apo uri o ko ke na pe na to mamafa pensioni pe mo lolo kai ke ko fa mafa na ko i lo to ko ka kai pe na hanga no ai ko no moni ko ngai pore ko o fe ngai mo fo no a honi o ga ngai e ke ta malama ta to ria pe ke malama e i pure ngai ke ni hanga ta off ko ngai ta off ka manila ya ko ta ko na ko Ukraine ko ngai fa tapu ko na to fa ba mai ko COVID ba o to fa fo ya mani ke no molo ka ko o si mai pe ama mai ko vitia ke fa la ra fo ke tau ya ko de ba America pe o Rusia pa mo Ukraine ai ngai me ko ke tau lo ma pure ka o ku ka ko ki tongani o ku fia ka kai pa ko ata mai ngai sipoti ko ma ku te we fu ka to ngai ko listonga ke a pompong no ka to ngai nau te we nau ta u te fa no i kai na tai ko ki ka to nga fu ka ko USB ke fa i longa na e fula fu ki timi solo aki Switzerland mi ko ni ko ki timi e ko fe au ki fa o fa ki robot e mala o sai ni si pena fa fo nga USB ta fa na to nga to gan
Para na alu ke fea na ka wa fonua te walu no sini wa su sala para metal siri wa tongan kia te ko la ma me afa o ko ke fonua pe ko tampa na fola wa ti mi na fe ma ha to kon sponsor pe na sponsor ma po wa we ko to wa we ako ko to wa ta ko tourism authority pe na teke ngai poate e purianga ke na wa sponsor ai fola ko Pero mas sponsor pe solo ko fuka kau ati ko nga si fa na wa ko boto kon ke na na kai fa amana kia ki ha fuola ka fa pe fa fia ke fo no ai kai gatai wa be hi wa toga ai ha we fa ki yo go pe he ia o fa fia ia ke fa ke ko le fo no ke ngai ka ke ta fa ko po wa fa ta wa ki mo la fa ko no ka ko ngai pole ia he kai tu ia tai ka ko ko au fata pe fogia pe mo lo tolere e kakai pe mo e mahino e kakai e tu nga we fonua pe mo no i pe fafi mari e pe kapi ata pe ki ai lo tolere i fogia kakai fonua ko na fi mari ma ko me mahu nga ya so mon la ya pit ko pe ku kai fo ku tamana tu le pe foki minister ngai fata makina e hoko ko covid ta hiva ngai fu mea ko ne lo matolu mai ka pau fainga ta ia ngai fonua la lahi pa tau fra uta tu ka tau ki fonua ko tonga ko fonua si ka neongo ia na taimi ko na hoko e ta puni ko e pota me ngai fu ta make ke na hoko na fu fra ofa o bito tunga na ia e fanki business ki fanki business ko ia i tonga na toka o na toko ni lahi ke tau tunga fa ekonomika ka kone tu ko a honi ko tala no fie fu waka meili lahi pe mo fu ka pa se toko fia ngea o kuna tu uta i tongana fe ho wakai ke tu unga ko fa ki business he ngai a honi he ava ko ne pota ene o mai ko ke a honi e solo ko tunga ko ia ngai business ko ia neongo aya mai ko e pota ia pe mo ngai fenga mari e ko ni teu pehe pe o ki ai na te ki ai ke fu mateu ai whanga ki i pisinisia ki ai aki ai ngai uhinga koe nai fu fia mau apite toko ni whakapaanga lahi e te kinau tonu kai ke malawa he pure anga ke nehanga o ma usia ngai whatongia koe pe koe ngai hala whanonga e he toko ni koe pure anga ngai pisinisi ku te ki ai ke kakato ai whotutu koe ai a kukawai ai ngai POLOKALAMA no me sektor ekonomika ai ko sektor economic sector growth sector ko e pure anga o ka ki ai potungai pa anga ko potungai taki mamata ko potungai toutai ko potungai kala fa ekonomika me fata waki pe me potungai ngowe pe ai ngai ski bi pe ngai fotutu ai pure anga ka wa no pe se te ta ki ka ngowe ko sektor taki mamata ko e whakaki business ki pe mo ngai tokoni ke te kinau tolu o te kai ke mau mari e ko kamata ka o te kai ke mau mari tu ke hanga ai ngai business ta ko e kakai e na kai ke ia whakaki business na kai ke malu ia whakaki business na tie mau e paanga ia kia ke o ke mahino i pe ai tu paanga ko e kakai me whakaki business ka ko fa ko e pota i ne aba ko ke mateu ke teu fatata pe se ko tak mamata ko ai loki ko o firma ko ke ngai ke ka u flow eva o ko ke ha ke ngai ka ko firma ko e ngai fare kai ko ke na lava ke ta ke a ke to la hi firma o pe a we ngai accommodation la ia e ngai mata dai ngai resort o ke holo te ke lava no langa pe ko ngai pi ko ngai fare no totongi pe ko ngai fare telefono ko na lo tonga tu o ke firma e mono ke me paga la ai ko e o mo ya to pe e pure anga ai ngai ga ko no fa ko kai foki e solo ke i fa paga ko fo no mo pure anga pa ku fai nga o ke tau mai ni ko nga o e pe ha ke pe overnight pe os ka ku to fai nga ka ko no mon ko ha ko e ka meiri o ku kamata ke te sio ke ka nga fa me a e ka kai sikto tak mamata o ku na mata a mai
Kai he tai tata solo ui o totonu ke kamata pepe me ngā wele rea ke kakai funa whainga maari e koni. Pako ki nā tolu ko unau whakakau kau mō mai ke pā usi e kau fulau e vewa. O gue tokanga solo ki ati ki nā tolu. Ko whatata pe ane afi. Ko e tau mako e maka meiri pia a umai pia ko nofo i information center ko e tak mamata ko. Ko alato o tuu i he sio ke kau ngawe i center information ni ko e tak mamata i wafu. Pea koku iai wawange ko palang. O tala mai o gai ki kau tatua online e mata puri to ngani pe nai puka mai ke nao mai. O ke tua au kakato he me alere de taxi. O mai ia klang ia mo ua mo kau fulau ke han. Ai ko lo tonga ko e fie e tau fie ke tari ko e fenga mari ko ni ainda ia mai ni ke funua. O toton pe ke to kanga ai kakai fonua. Pea me matua ki kore pea solo ki kakai fonua ke ua mua te nauhanga o pā usi e whainga maari e koe. E kune ame ai pea e o ngō kai ke lelei ki fonua whakalupu. Kai ke, ka i he ata whālahi, e te sio i he ngai ngau e whakamea i he o e kau tua whakatau he ngai wharekoloa i loto nupa alofa. Whakatau he ngai stall he ve hala. Kai ke katai nau hua ngai wharekai. Ko taxi ko ngai pas aya o kono ata mai ko ki wakai ko e motuani o whakawhia lahi pena e hake pe whare area e wheme aki ai whia kamata ke tau sio ki he mea anga mai ai hoko ki mua ko kamata ke whoki mai ke whonua mo lahi a pito i mista ko e ki whehu enu ko mai he taha ko ni ko ne whehu i pia nai he taim ko he ki he koloa ane mamafa ko ne whepena ko hai ai ngā ua e pureanga po e whotutu e pureanga whai e lava ala tokoni ke tuku hifo ake ngahi mahu inga ko ni ke te maang ke kakai i ngahi ahoni. Ko e whehu i mahu inga ena bena e hake pe whale area ane afi. I ripo patau ko ni ko e potokao e motuani. Kono mo ni ku lahi ngahi konga lahi o kai ke tau malawa ke mapure. Ulo aki pe ko e tunga whaka ekonomika ko e whonuani i ngahi ahoni. O ku e sia mahu inga e ko e tau paanga. I hono whakahoa ki he paanga muri. Maulunga paanga New Zealand, mo paanga Australia, pe ke paanga Amerika, pe maulunga. O whakahoa ki tau aki ai uhinga, o tau wiwi malawa ho tau ekonomika ke tau hanga o whaua ngai koloa pe fo pe hu atu ki tua pureanga. O kusisi. Pea une hanga rewa uesia, whakatupu rewa me ai tō ke i he whawhetongi paanga, exchange rate, pea hiki rewa e to tongi koe koloa. Koe whakatata mahino ki ai koe whereti mai koe e ngahi waka e tau koloa ki tongani. O ku fu mamafa au pito eba koe ke mapure, te ki tala noa te solo ki e lolo. Ai koe tau tanoa pe ke lolo tene o mai e pe ata ki he kahi mea ke he koe ni tau mai koloa. Koe tau lolo whanga tonu mai pia me Singapore ka ku ai ku ame o process e lolo i Singapore pato ki hu hanga tonu mai ki ngani ka fitu ku ake mi Saudi Arabia ko ngahi halanga maka ko na o hake lolo mi Saudi Arabia ki mo laine ko ia ki Singapore o ku fitong pe fito ake ngahi halanga maka mai ni maka tu ngai tau ko na ko i Ukraine ko mo Rusia. Pea kai rewa kata kai ke lahi u opsin ke whiria e ngai kau tāku nau whitu kwa koe tau lolo. Pa te nau alo e ngai halanga waka u te mamafa kai whireti. Tuku ke heange ne hau koe ki tongani. Ko pau ke o mai he kalasi waka la lahi, te whakafu waka lolo lahi ui ko e maala, e maotenga. Ka koe ke lawa e hau mai ki tongani ko fisi pe ku lawa hau ki ai. Kai ke mateuteu e tau facility he wafu, lahi o e wafu, loloto e tau langa, kene mal matu wake e hau e whakawhakalai pe. A were me tau loloto ki fisi tok whetuku mai whaki wakaiki. Koe kosko ke whereti, o to e lahi ane. Aia koe kahi mea koe ki tau loa mapure i o alu e to tongi koe lolo ki olunga. Tuku ke hane hama process mono haka, mono refine koe whai koe i Singapore. O wai mo ngahi koe ngahi process ke hea. Koe whakmai koe ke tatongi koe koloa koe mea tau i whereti, i he tau whawhetongi paanga, i he holo koe
value ko e pangatonga te mo tunga ma ui ko ui ho tau economica e auni o ko ke tau lava o ko balance of trade ko o tau me ko import ata mai te ki tonga kai ki ha pa kolo ala hi te tau lava export ya pe te tau fo wa kolo ha no process o at pe ko export e tau fo tau o pe we have volume e kula pe ko kai lo pare ba ko ya e ta planisi ko ya mo maulunga e pa nga muri pa udah nga fakatup a hiki to tonge kolo ko fai to mai pure nga lo to fai tai ni solo ki he lolo o sa tai si e pure nga e mai na ko to he review to tonge lo pa i he va pure fe unga i Portugal e motoan pe ko motoan se ai kau ke ni sta pa nga kau fare i me kau poate me sector ta te mo kakai mata ta i ngai kau ta lolo undau ho mai ki tonga ni o hanga hanga o tokoli subsidize ta ko lita lolo pe ko lita pensini ko to be to o pure anga sente wano ai o fa marisi ke me fa more he pure anga panga taha poini 1 miliona e mahina ko to i hono subsidize lolo ke ki ata ke kakai fonua o ki me ma no ko pe ke ma e so ta fa ta kapa ko so no fika e ko price lolo pe mahino ko totongi ako ko mai ko marketing mo na fa fofua ko paga e fa kerita e alui fore va tolu valu noa he kuoto e pure anga ia e se te wanoa ai e ko ne focus ko ke ka au ke totonge lolo e ke pe ai pe ia wa e holo ka e po pa pe no foi o lunga ko matu ma se ke i kun fa ma man ko i Ukraine ka ko ma man line fika ya ke talam ai ko me no ko e panga ni me ni ma Amerika e talam lolo ki e ahon yo mai ki kamata anga mai fike ke i Ukraine yo mai ke an ko wa ke panga te au Amerika ki talam lolo ai ko fu hiki ko ya me mita polo pe se te manoa ai ma aspe no silana ka ko alwati fu ke ta au e waka kulahi wa fo ga pure anga na wa o subsidize ka ko tongani ko me atatau pe ia o hoko ko ki he vai koloa me he tafa aki ke ko pe e koloa glava he competent authority pe ko pure fe unha ko e pure anga i malmal o mau i poate ko ia pure fe unha o control pe mawanga pure hanga ko koloa faka aho ki fe mau ka kai su ka mahoa wa ka pai ka rice ai faki koloa pe he ka kue ngai koloa ko ke lava ke mahaga o pure i nea mo feinga ma e kakai ki ai ka koe pore ko ya mo feinga ngai mo ia mo fika ampe na malama ke ua hoko ha whainga a crisis pe ko whainga fika tamaki fika ekonomi ka fika mamala he ko ne tunga tonga ko ki fonua fika falala e malama ke ne ke ue si ala koe mea maari e nia e tokoni mai koe kakai ko ata tolu ko i muri mo toko ni mai tonga ni i hau i he e tu nga whakawhetong pāanga o maolunga pāanga pa ku kine ki lava o whaito ai whaito ke ko exchange rate o toko ni ke kakai whonua ko tāno a lo ai a solo pe o ko tu tonu ki kau mai kai me panke pure ke maha nau report ke tu au kai ka koe ata whaalahi pen i he ngahi whare i mo information mo data o mau he o tu ngāwe i he ahau Mon la he pito. Ik nesta go tu mahalo ko no me ala fo tau tala no ma pe foki ko tu nga fa pa pure pe foki tu nga fa pa anga pe neongo si fra ofa mo nga vai e tau tu nga fa pa anga no mi ka fa loku fua ke lava au fua aki o goi fo nga fo no fo ke pasifiki ia kunau o kunau hoko hangwai na fare ngahi kapai ka goi na fare ngahi ha ku fare ngahi suka ngahi me pe he i tongani ko o ku ke pehe e ala tokoni ka pa e au ha taimi e tongani ka ta hong pe tolo ngahi ha tau siamu a ke tau ha lesi me ha fu he na pe ko ha fa inga kolo ko kumala ko ngahi a ke chips e tau fa u tau ka pa e whakatau mai me murini o au atu ki tonga o ku pa anga tolu hina siamu ka ngahi pe tongana o se ni pe hivanoa pe pa anga ta
ko fu ma ho difference ko ia e tokon lahi fo ke ma ka ko fe ui fo kia e minister ko no fo tu ha fu fare nga we pe he fu fe ma fu pa nga lahi au pito lau million na ia ke fa ia ke nga we ka ko ke pe e ai pe time te ta wofi tu ke fa nga me pe he pa e ala tokon ke ta economica ka ia hata u factory pe he tongana malo apito solo ko fe ui ma ho inga ia pe a hage ko whakahoa koe ki he ngai whanua ki he koe Pasifiki hage na ke lawe ki ai. Na e taimi na kusea i he kamunista, i he kosirio a kamunista whatau aki Pasifiki. Ai na mau whai e a lea whikau aki pia moe wā whatau aki whaekonomika pe ngai whanua Unione a Europe. Kai pe ki he Pasifiki pe na mau kau no area i koni e whainga agreement konu i koe Peace Plus. O koe anga whanua ewa he Pasifiki na la pena tu upea nawa ko fisi. Pea mo Papua New Guinea. Paku na pure i pe nawa e taimi kotoa ai taau koe maleri ke ngai whanua he Pasifiki. Ko fisi ko ekonomika ofisi u kawia he mālohi apu te Pasifiki. O na wahe soka koe mahoa, koe mā moe hāfua. Koe nau vai ena e Fiji Water ko aluia o iloa au pito ia e māmani. Tuke haka Papua New Guinea koe network resources koe Papua New Guinea fulahi au pito i he mining koe nau makakoloa. Tuku keheange a koko kau mā pango moa i he kapaika o nau makape ko tau tolu. Na e whakelang mamao e tamatui e small industries peko senta ke ngahi ngawe anga iki. Pena iai pe o kai whakame a o ke pehe mau hu mai kon mau tolu ia kon ni minista tai ni mi mo mai ke pureanga au ni. Pak mau teo mai mato ma whakatupulangi ko tō kua kau matata pe ko kau pono. Ko hala whanua kono tau ke e solo na e hao pe mi mua. I lang mamao ai la ako nga whanua kuia tu pou wha. O whakotungu he ngahi mai moa small industries. Pena i lava o wha wai ai na whakaki koloa iki o lava process. Pena i ala te o kai ke successful. Nai kai ke hoko hiki nga kau taha koni. Aia ko whoki pe ki he volume ko lava ko na e lava ngahi. Kono tuunga matakoa pe koe volume na e lava export ki muri. Aia koe o kutoa pe i he ngahi laine ko ia pe koe ke nakai ke fufie mao e ngahi koloa koe ni pe koe running cost hono operate e ngahi wharingawe koe ni pe koe hono ngahi paloparema ka oku fufie mao lahi ia e solo i he taini mi whonua pe a koe ngā au e koe ia e malama e ke whai e kau investor pe koe tau mua e whungia e lao invest muri kono attract maha kau investors pe koe kau investor a muri ke nao mai mo capital nao mai mo paanga na o mai pe technology pe ko ilo ko know how fo wa ki fa ya no ngahi ke na mai transfer mai ko tau kai ke te tau fe ga o ai ko ai tau mo ko pure ga ko hinga pe ya ga fo no ko we e now ai ka investor no mai to kon pe ko mo fa nga fo no pe ma ni o tau fi ma o ka investor ke o ma to kon ke na to balu ye pe mo tau kai ka ko na to te na lava ko e talanoa ko ki no processi ko e tau age ko kumala pe ko ai whanga ki chips me manioki pe ko e taro o pulo tonga whanga hoko pe a hendi o ko e wharenga au e ti ka koka o tonga lere ne whanga ki mea ki talo ko kumala pe ko e pe market whakaloto whanua hendi ki ai ka o te ki ai ke au ki volume pe a mo e tuunga ma o lunga e a upe ki ai ke wha no hua ki tua pureanga. Ko e tau vai, kawa pe kai ngā tonga o wharenga au ni ka no distil pe ko no ai vai ke toi maanga wha tau ki kakai. Ka koe whaka amu ia, lo tonga ngā au ke potu ngā au e kai ni. O mau kore ke o mai hakau whare i whakatingini kare me i muri e utawhaaki ko ia. Ke nā mai o no whotaha whai ngai whakatoto mo ngai sa mea heni. Pe e lava i he tu ke kahau he long term ke hoko. Ko mea whai ngō fua ia e tau pehe ai ke whotu. Pe koe whotu ko ia ka koe lava ko o maintain mo hoko le rei atu. Ki he kahau, koe paloparema u tau wheku ki mo ia. Pe koe ka mea fo o wene ke whonua. Ia iso ki ai toko lahi nau manatu meri e ki tai me mataka. O alu pe fuke mea mono taimi ka nai ia i fuke ngahi
ngai palopare mai ko holo tunga ko mataka mo totong I kai ngā tai ko toi hū mai ngai koloa ke hea ke ne whitongi ai mataka mi no ngahi ake lolo hū mai soia pini mo ha fua e ko ngai ta au fu whamamani lahi o loia e kau e ngai whaka husai aniti o tō o la kovia ko ia ki kai whanua e pasiki o mahalo ko watu pe o kei piki he mataka he ahoni ka ko ngai mea ia solo whai ke ngā we hangi ko e kawa e tunga ko uiai toka ka make he potu awe ki kawa ki ngai whare process kawai mo no whinga I kono whamakiti atu na alama ko ha whainga koloa e ngahi mea na e whake e whakaukau I taimi ki mua ko pehe ke tuwaki na kau e kawa I ngahi ingredients e ngahi a ka whainga koloa pena e kau tami siaina na o mai o whaitalano mo potu awe na o pehe e koe kawa e mahu inga e ke kau I whangaki I FF e ngahi e nuto. Pana e whaka e lava hoko ki lo tanga whai penga I whakatotolo ngai ta whake ke kiai. Pea mau talanoa pepe mo kau siaina, mo kau pisinisi, pete na lava tokoni a whainga koloa ke ngahi ke kawa. Ku kape solo, ka pako siaina ko taha nima, toko taha fe nima ngeau ki taha fe ngeau miliona. Toko taha po iniono miliona. Ona toko lahi pe a whainga nutolo ia o kau e kawa he ngahi ingredients kia pea kai nus manako pea toko taha miliona I siaina I whainga nutolo ko ia ko tau whatata ai ko kia uia puse te taha population I ko toko lahi ko siaina te tau fiu ta toko supply ko ngahi market ai ko ngahi halafononga mo ngahi misi o ku whakaamu ngai ko tau ene fia ene hoko ene lere mai pau kai ke tu ko tau tuki pe ia pe aho I tu ia motuani ko ama mai bata pa alfata to ia ko lere ko tau kakai ta au teknologia ko hike tu ka kama la ko me tokon ta ko ke siva amanaki o ku fai pe na we o fata tau ma ki fonwa si mo masiva mo tau hanga pe o fai pe tuki ga mata pa na fai na mari fonwa mal Mo lai e pito, e minsta koe tui koe taha ngahi palaparema ngahi whanua o mamane o kau e pe motonga koe tala noa fuka taha ngahi issue ia whaatokanga kia ngahi whanua ai tae mau ngau unemployment, tae mau koe ngau e ka ku whai fuke u POLOKALAMA koe ne tori hanga ko nusilani ku toko si e nau kau ngau e nau tori e pa nau whahoko ngahi POLOKALAMA tori ko tui koe mea ipe minsta I whare area na o hake issue ko ni alo ni tongana ke toko si fiu ko mi holo hakakai ke na fai nga we pa we si ko nga ngai POLOKALAMA ko ni tori foi aka ko ke ha ho wakai ki ai he tu unga ko ia alo ni ke hoko ngahi POLOKALAMA ko hoko muri hanga tori foi aka ke we si ai ke te ma hakakai ke na fai holo unga we ko I tongana ko ke lava ke lere pe ngahi nga I tongana o koe pore au whenga ngai mai whonuani. Pea e koe lau koe ai mātua koe tahi au hua mai. Whenga tahi awhi. Pea kono fua o hake ia I whareara tonga neafi I ripoti kono koe punungao e motuani. Ke mea I pehe hau eiki pea mo I kakai whonua. Kua au ke tuunga kua whaktuunga whakatuunga tāmaki e au ke whonua. E toi toko sia e kakai reipa te tau malama ki tau mau I whonuani. Na lama te motuani I he whai a ahi ki kau tori fui a kau pe koe whika koe na mau pia moe ni sta malolo I Portugal ki he kahi kau whakaloto whonua sion sing sta saulala. E whakafufua lo tonga ahi nofo I he toko mei toko uafe e kai ka tonga. O na lo tonga whakapae Nusilana he Portugal he kau tori fui a kau. Au mai ka sleriana e alo whikai ke maha au tō wafi ki whaafi. Pea koe whupakai toko lahi a whatatau ki ha population I o hangi whanua. Ka pate tau pehe ko tongani U toko taha kilo. Koe toi kakai whaosina me nofo toko taha kilo taha mano. Pea e tō mea e kau ware koe whanau waku. Tō mea kau wai. Tau pehe koe ka pako taha kilo toi mai koe whafua penia e solo koe whatata. O ku roughly o pe toi ha
ko tau lei pa fos ka kai ko ma na mivi ke na fa na fa lei pa tau pe e a na ka to ko tolu mano Koi. ko ma va he ko ha to ko fitu afe me ia ko fu pe se ti lahi e Koi. ta pe me no ve pe se ti ai wan no a wan nima ki o longa pe ha ai mau ka ko rough what pe fika ko ta no ke e solo ko o uomo la ia ke fonua i e ahoni ko kamata ke ilonga ko e whakatatan solo e ama mai ko ne pota Koi. hotere tanoa mau tanoa pe mo pure ko e hotere i e ke ngai aha ko mari watu mahi no mai na ka kai na hanga training i tau ko ne ua ko mari watu pe ova ke ai te kai ko ke tapu ne pota i ngau e hospitality ngau e pa ngau e ngahi loki ngau e taitari kakai au na to e tori ama mai ko ni ko e pota ha unau to e kumi holo ke kumi ha kakai ai ko ko me fai ko no to e ako i fo o ko ta no mo ta ha ka pisini si ngai fare ko india i fare ko la rita ta ha ka tangata kai ga india ko no ta to no fare pisini si ko me ta ko kakai ko na nga training ke na ngau i na fare ko wa na pisini si ko na ko te tori ai ko pore fe ngai ko mo ngai sector ta ta ko hu mai pe ia o nga au e ko ne la os pe foi vai tol pe fa o alu e tori ko ne kamata ma o pe ko sa ta u e ta pe fia ko alu e na o ha ke fa fika lo ko to ta ko ta ta pisini si fo ba de vita puloka e ta fa i langa pe ara ne o ha ke a pore ko ni pe mo palo pare mo ko ni pa ko e fonua ko be maria ko ha mo ko fa to ngai pe ko si la u ma fa to ngai pare mia ha mo o ha ke mi sta polis ko ha mo ai hoha ke au kia ko e kau polisi ko no uina ko e ko na ora to story saya nge foke pa vai ai ko ai to ko mo sen sta ko ki na ba ai ki Nelson ko fu ko fare nga ko na ma huai na tau kau tori a club tori a tonga ni na nga u fare peki ko peki a pe ko ta ka supervise ko ta hi ko ki fefine na e polisi pena ko ministra polisi ki mo pa na ilo le be ko fifine me baba na o sea mana sa tini pena fai no gao ko ia ne ko supervisor mai ko he fare pe pe tala pe o papa ki kore nga ba ki tala no pe tala ki pe ko ne ha uri be ta mai na ko ne ri pe alo te tori ai ko fo ri pe no wa to lu fa to ngai fo ke he kauta hai o lava fitu ta ki wa ne ki tau ke to na to ria o kai ka supervisor ko te fa fisika ia ana ai ko hala fono ia e alu ia to ngani e solo pe ko tahi hango glau ko tahi au ko mai pe ko to tonu ke to kanga la ke e pureanga he guau ke ka nga fa pureanga una uri aki e nga fa pureanga ka na to ma wa ko pe mo se sta ke taha nga fare a pekia i kunsilan o guai to tahi ai ko to tahi me potunga we ki ngai ngai fa lo to fonua na ka wi ai no process ko ngai kore ko e ka tori ke na ka ngai club tori ko no fo mai moia ko ka moia he tori ko ne po aki rivi a ana ki alu ko tala no moia ko ai me ki no ko na ki fare pa ko fo ngai vai no se tolo no ye ko ni ne fo la tori ai ko hala fono ko ni solo o kuiai ai matu aki mahuinga ki toka nge fonua he more tau kau li pa tau o wena po che kla ia hanga mai ki fonuan ake ko langa ala foka kava ko teu ke langa ai wafu foka lahe ai wafu kunsalo te na mau toki tanu po watu i aho pulelulu nai o fia ba foka kakai e lei pa e ngai po che kla lahe e hoko e fonua o toka fai nga au ko no langa ko mala spot he apia ko pure anga i tonga hai me fitu na ko sfai ako ka ko palo pare ma o ka ma ka ta si to ta ko o mo to ane la ai hoha a me chamber of commerce ka wa me lai pisinisi ke fai anga au ke more ko e tau ka kai ko maria ma furi va ve solo era ka au ko ai fo no ai na tala fo ko to la he tau ka ta ma ga we fo no ka koe ni ko ale whainga maari e ia lahi pe am toi whakalalai ko unu mulo toi hene grupu e me i Nusila
me kauta ko Fulton Hawken mahalo ko kauta Koi. ko na ko ngale na fata te tai ni ko rikulu te kauta malanga ia o kuia fonu kolo pe fi una o mai fa fe gawa ya ko Sister City mo ko mo to no fe ma na te kai ke mining Koi. aia ko me fai manavasi na lava te ki nusila pa na fai ai fakata pe me minista ko na nusila o ku ne toka ai POLOKALAMA ko ke tori ka wa pesa plus ai ku hoko isi ko ne le pa mobility pe ko fe un wa ke ka kai me pasifiki ki nusila mo Australia he isi la he no tala no ko area fakata wa ke va nusila Australia me ka fono pasifiki ai ku ilo ko pesa plus ai ko makata ko ya pe o ko ha fai na fonga malava que ne fai to ai Paloparema ko ni ke o se me a o wini anusila Australia pa to wini pe motong ko me ko ke pe ke hanga ke o hake ai tunga ma henga ke tatau ko tala do lo e so ka ko pau pe ke fai ai nga ke lava solova e pore ko ni hego uilo o hego fu ma uiga ni ke fonwa ai ko me ta na mautala no ke ai ha foto a fai hala fonoga ke trade e ka kai ka ngawe tonga ni pe a tai pau ke na wilo ate mo foki mai e ko fa ko e training i tonga ni pe ha we ha se ni tio ma we fon one ai ko ha fai ga foga pe ko ha pe ko fa pau ke mai ke ta pe ta o te o va lauta kalama ke mau ha ka kai ke na no fo fai ga we fon one ko ne ha ko solo ke se to ngowe ko ka tama ngo la la he ke matu pe vava ni matu ka tanga ta wa na ka iat ai ko te ke fe ma to ko ni ba a ko to ka lo ho ka pe alo ga ho ngo ko a ha to hiki to to mi ko o na to to mi ko na ke ngo ko ki to ka ke ma ka ka ye ke na fa ga ko ni ka ko tu ke hanga to foi aka ko to hu mai mo ta fa ke meet ta fa ki rau he mining ko langa e alo me ke fa la lai pa fa to ngai pule nga pa mo to fa nga o ki ai e fi ga o aki ba kai fo wa ko no moni ana ko lai fa ga mari ke ka kai fo wa ga hon pe a o mari wa ke pe ta ma nga o pa mo fu to lai ta ka kai ko ke na fa ha be a no fo ia ke ma na nga o ke tu ko tau alo tu ke tau hango no sila una kubi ka wawe be feito mon la ya pito ek ni sta pa ko tu ko ta haye Paloparema hange ko ke me aki ai ta haye Paloparema e fi hanga ngai motonga ko tu fo ke ai rate ya ko nga we hen ai ku ai fo ke rate ma ola ko stola wa ta ha ma se ni tiki hoa ai nga we New Zealand e rate ma ola ko ki hua ta hanga we pe tola re ma Australia ma te la yak ko langa ia mo me aku me no folo be he pa anga wani ma pa nga tolu no ke ho ai ko fa ho ko ke fa nga rate pe he ia e la he ka kai te na wa una tol ki murinio o nga we ange ko na ki fa tala no ki ai tato pe ka we me ka nga fa pure anga ia wai pe na fanki no fe ma ke tapu ni va ka na ata pe ko tu ke pa pare mla ia ko ke me aki ai e toton ke fa hava kai ha fa si o ke mo nga we ki ai ka ko na mo os fai pe nga we ki ai pure anga e minista ta fa aki ko ia ai ko ne tu ko e ni o gua ha foka ko pure anga ke te ai mo fa si e ka o tori pe ku ke tu ku pe ke lere ka mo fe pe fa nga ta fa aki ke solo va pe Paloparema que até há uma opção é ficar variare que fica popular ka kai ia que não foi agora ele quando não filho tava na pena então o sea que a ko me e ka malere que family ko que fica ta te o job ko time ko o ma to ta nga o que ha o nga o to ngani ko pa ko fica hu mai hata muri e mau poto ta we que mau ai ha hatohi faha ki samea ke kakai kon no apply kon ke mai bimu de ngawe ni pe a whakahu re mai mau tohi pou ke immigration tonga ke anga na wisa ngau ke na mai ko a man e ka muri ki he office ko kore pe fe te na ke na o mai mo na ka ngawe me mu ka wa Filipaini si ainda
ngai me sensitive easy woni ke kai tonga pe ko habe na te o mai ka kai ke na ma fra hoka ga we he ni hiri ko we be ai ka tonga ya he Koi. alu ko ai tu ga ko na ko ha solo ko na frustration ko no ga ko ga we alu ko ta ga kai pe we be ma mai tu ga we ka pa a tu wa ke pe pa ya tai mi lo tu wa ke re tio pa na ma fra mo ko ga ta to ya tu fra to ga we pe tala mai ka lava ke fra ata ke o mana ka ngau he ka pisinisi ne mulere pe ko kakai wana to ka pisinisi ko ni na passport to ka ka to Koi. he ku tu aki ko pe ke to ha ta hai da e a mai mata pure falere ne ka ta tapaka i to ngani mo industry o ne kore mai ko i loto he ta we e ta ko sia ke to ko wanga ko ngau he ne fare tapaka Koi. ai ko to ko lahi ko ka ngau e no pe to ko wanoa ka ko na wange pe ko ospe foi va he tol pe fa mo ne alama na he tori ko ne poto e ko no operate ko misi ko a lui Lui. ai Koi. me train ni pe ka kai fo i he time ko to ape ko re mai pe se ke na o mai na to na ka nga we me ko isi we pre ke spo to ange Koi. ka ya ke time e pau ke ha we ka kai ke na ha o ta pun hegu na o mai pena to mai famona tu o aki pena mau fanonga ele tio ba mai famona ha we pepa Koi. o ka peka ta kai ka time de na wango o no fuma pa al fata pe e solo mai fa attitude fo e ta fa na o time ni Koi. ko de ulaki va he be pa ko na e o to gia ke tu sit ka to ga ku pule lulu ai na o mai e ngai issue pe o ta no ke ka pe ai Portugal e ko be fa foi tu ka ko fa ta e ta au e ko na hinde ko hoko ki fonua Fanua. e ta ni fica wa ki be ka venga ko ta ku fa to ga pure aga to fa to ga la ki Koi. Au ku ingmisa wai foke e whakau ka hupo pe whea ilo pe me he kainga koe ni i muri me i mata i muri koe nau wakai koe tuunga ko koe ai malai wakapuna koe lope pa u koe sio pe ke lahe palo parema koe nau wholau ato tari waka i tonga eki pa nau toki wheinga atu ai kai ke nau hanga tonu pe o to i malai wakapuna koe lope pa u i le mātua o ko ha update ke ngawe ko o fia fi matai mi ke fai fralahe ngawe ke international pe ke process pe ki fa ha pe ko solo ka sungalu ke he ka ma wa kata au atu ala pia bakata ye unga wal hanga tonu pe o mo tau ya pito o mo ya pito e solo e hu ya ko ya ko wa ki mala ka puna pe pau ko ye ko puna international fo pena e fa ha ko ki ai ko puna ki ha mo ka mo puna fish que fiz o io per uesia live fo ki e tau ka fola mai ko tau tau fito ke tau ka inga ko i Amerika na na fa nga wa fo ko hanga tonu mai ki nenti hanga tonu mai ki baba pena e puna na fai mi pang pang ka mo ni apita e fiu e ku ya ko nga wa ke malai ka puna lumpe pa o totonu kapa e o hake ki here volo fa apure anga ke puna hanga tonu mai ngai va ka ki ai o no fo pe e vision de mai fa ka apure anga e time ko to ka o ku ya no ngai pore ona solo mono ngai he tolo time ke tau laki si o ki ai patu ko fa ka ko e tau ka pau ko tau mo ke hoko le o pau ke tau laki te e tau to infrastructure o tau ngahi hala pure anga ka wa langa ngai hotel koro nga ke lahi ka ha ake tu ha ka fula e va ki ai pa ko fitu na no foi ko ma ko sabe a fa osko to nga tak mamata ke pesiti ke ngai loki e mau i ngai hotel me ngai fare no tongi wa ki ha wa to ko la o ko mahalo fa barista ni mi pe ko uia o wange au pe la ka te au tu ko ai ko ngai nga we ke foka ha ko la ngai hotel ko mateu teu fo noa ki ai ke toki malama ke fa la hi malama ka puna pe to atu ka kai ki ai o kuia tau mo ato tonu te na wo ki ai ka ku ka he tau mani e to ko la he ha ma pe tau kai ka e hoko le reia ko foka ka ke na fai fo no ki foka la hi mai ki mui ai a ko si lava ai fe puna aki ko me fisi pe mai fo no ke
Ka koe whakaamfu ia tau kakai moni a buta mahu inga ki whakahoko. Ka kua pau ke ulaki whakamumu a mai ngai he tolo ke tau ulaki aluatu ai. Pea tau toki au ki ai. Ka koe whakaamu e mo whakaukau koe whakalakalaka mahu inga ia. Ka kua pau ke alu stepu e so. Mona he pito e. He nista o wakai hifo ki wapa tahano. Ko ngā ki he ngā ue kotoa pēr ku whakahoko me iai. Ko seifu ke kakai ku nau fia ngahi kolo. He ngahi ngā ue ku ke whai ma ki nau tolu. I he polokalama ahi koini na mō whakahoko koini ki wapa tahano. Ko seifu ki he fia mao kai ngā hore vai. Ko nau tanke vai me hafua e palaparema e nau vai na solo vai ngahi fia mao ko ia. Ko ngahi trektawa fo o ku ato tuku i wahe hahake ke lava ngau e aki e he kainga koe wapa tahano ki he nau ngahi ngou e ngahi mea ko ia. Ko ngahi pini veve ko whakakato atu ke tauhi e ngahi kolo hang ko rei mātua ngahi kolo lalai pe ke maa mo whaaofa. I ahi koe nā ke whai ko ha e tuunga ko ke sio ki ai o ku hiki ki ai mo ui. Ko kei ki ngata whaka ko ngahi mātanga hang ko i o mata aho whaaofa pito e wakai atu ki no langa ko ia mo ni ihi koe ko na wau atu ki he i o mata aho. Nau talanoa mai ai moko mo e nau kaka ko ke ngai fai funga waka ko ngahi feitu upe he hange ko ngahi feitu I holonga ku ai hono esi ko ia ko si fa ofa mo ngai feitu ko ia ko fe ho ahi ko ia ki baba tahano na tak fra hoko ko ki ai ek minista Kono mo ni ma o fugi e kakai ko ia ka koe hape e whakingau wala lava. Ko ia pia whakahoko. Paku ia e ngahi tokoni na malava whakahoko atu. Hange koe na ki whakalau mai hango no whakamatamata lere e ngahi mātanga mo e. Koe ngau e koe ni e solo na whakahoko mai pe ki mua he kau whakafonga ki mua. Pia au mai ke motuane o hanga whakakakato mai e ngahi ngau e koe a moto e hoko atu. Koe me ngahi kore tokoni na tok fai mai pia ki mu e taiwanga o kore e tau ngai tuekta ma o tuekta fo o tol kore atu mo ki lori hiki o atu mai ke tokoni ki he ka koe me ngai tokoni ngai pure anga ke he o ku fai pe kore ke koe ke koe mo ni koe ke whafalala e tokoni whawharearea mo e pāanga ku o mai me pure anga ka koe hau koe e tokoni a Australia ko whakahu katoa pe kore me ngai kolo koe wahenga taono pena toki alo atu e fo I Polokalama tokoni ko Australia na ufkahua foi kore tahaua mai kolo tahaua tari mai pe ta ko fangi tawa kapasi ma ya ma halau fuli kore ko halau fuli kolo ko halau fuli ka ke tuku ia ai kore he ko hane ko tuki ko ware pe ko afe ma fu papala ko ia ko te mawe ka kai te ufkafu solo koe ai whawharearea koe kono re kōti koe ngai whi mau viwiri e kakai e wahanga tahao no ngai whi mau viwiri mo oni au pito pea unau o mai te whafufu mau fui a hai kapa e whamahau inga e nofo e tahapo I 5 miliona koe iwi whakapango o mai koe tokoni koe e wharearea o ku palapia e wakilu 5 mano pe nau pe ki tolu kilu pe nau wahe wahe koe toa ngā rewa koe kore koe kore atu o mau mai mau he taimini pia toloi ate toloi ke toko maka koe ke tuku e tuki ia o ku nai na whakahua atu me nā mahi kore he Polokalama tokoni ko asia pani o a uen ki netare ni mo kau konsela whakalangi kone ngai whonua ko os whakahua pe ki ai koe mo tankari pe ha taimi te nao maho manu ka lava mai tatu ke hane ngai Polokalama ko e pure anga ai o ko no lele ia e te kau e kabineti solo te lava excess ki ngai tokon ai pure aga ki ave ki kakai koe vahe ka koe si mau koe kakai e taimi kotoa o kai tuku koe marin ta solo koe Polokalama computer laptop koe pure aga e lava o koe ngahi vahe ngā fo na nau tokoni nau toria ke whakapaanga e share koe mātua ka ang hare top atu koe whakaukau mātoi wau taha no loto nau toria ke vahe age peia vahe age peia nau ina si whakakolo pa taha whaikeria pe kolo pe te nau tokoni ke nau whanawa pa koe atu koe mātua afuke ke ngahi apia ko tala mai fuke ko taha ni mai mo taha ono na e osi ko taha ni mai mo taha whau kau he tokoni ai vahe ngai ki ai
Fefe taha ono ia. Mm. Ko tam fa ka pure fa vai mo ka ofisa ko ta. Ko ta ke te fefe pa tu ke tau feiga. Ko feiga fu ka ko swa na to na. Na ba fa fa ya. Mari. Pea, ai ke tipo su ka ko ga ka to ka fitu. Ka ko ta ya. Eso. Iya. Ai ngai pore ko fia ngai me fa fo nga pe ngai fie ma ko ka kai. Te rambi da lava o ke tau paki foi fetu me mai na ki si fra ka to. Ka ko atu ka fia e mas ba ko e fonua. Pea mono ka paanga. Pea mo ka kai. Ai tu wa ko na wi ai ko vai tai mai ku o ku viviri e fie ma u ia. Pea ko ke tau tu ko ki ta ka kai me pea o si ma o na ni ma. Pea al fata mo ga ka ve ga ke tau fu Koi. Te ga mata para fie tu wa wi ai ko ai. Ai la hega ko wa tu ai ko rea ko ke fu ha. Ke fu la me te na ho ha ki ai ko. To ga ga pena to ke fu pa pa o ku to ga ki na ngo we pe mo ga fa me a. Pe a ko ni ma fu ga we te ki a ko ko fa na. Mo la hepit. Ik minister ko nga ka da taimi ko te ta fra os aki ai te ko ni ke fai ai wai me ko se ko potunga we ko na tu aki ki ngai business te ke fai trade fair I tongan o ku whakawei ngai ke tau langa hatonga tu uloa. I aha wafa ke aha wao no ko novema. De ki talanoa mai be mua ke he makatuunga o whakaukau ko ni o te potunga we. Pa mo kawinga ko ni mo fotu uki kia e kau businessi ke whaha whaari ko trade fair amana ke whai ko ni ahua whaga ahua no. Ko program whakatau pe ia e solo whalere po tunga wai pa ko whai trade fair ko ni pa whaari e ngai koloa o kumalama ke ahi tongani. Ai ngahi tūnga ngau e ngahi businessi I he re volo ke o kawa e ngau e whakamea a koe fua whonua. Koe haa fua ngahi mea sektoa businessi. Koe polokalama ko ni whaka ai ke whakahoko. Pea koe kawa ne ngahi iveni mahu inga whakatau ai potunga au. Pea I whikau ai whingau aki pea mai kakai koe whonua. Whawhawhi me kia ngahi motu tahi. Niua pea ngo niua eua ka pe ki haa pai mua wau. Pag mau amanaki lere ki he polokalama ko he tauni. Leo ai ngahi whakatamaki koe nai hoko. Kau kai ke tuko haivi e solo. Mau whinga ke whakata ngai whatongea ke whonua. Pea koe tai blahi wau. Tono no I ngahi mea lahi a ngai whai whatongea. He mono ngai pol. Pea aku mau admit pe mau tō wea ngai tono no I whai whatongea mono ngai pol ki kakai. Aku mau kore pe e whingau e aki whakata. Mono tala noa e ngai I siu te tawa o pika whainga mahino. O ku mahino aki te tau lava tō whitoko ni aki o no langa haki whonua. Malo. Mola he apita ki mista te o ate whainga maari e koe ni koe ngā ke te hamea ku ke loto ke whakamaa opo ke ta polokalama ki mo ke ta mawahe ahon. Pea whakamalo atu pe I he whainga maari e koe ni ku lava ke whakahoko e ta polokalama koe ni pa me potunga au e whakatau aki pe me langa whakalakalaka wha ekonomika. Ta whaose ak pe solo ai tala monua ki hau ki ke kai whanua tau kai ngatonga na whakapai ha tumuri. Ki he ngahi ngau e mo whakahoko. I kai katai ko kai toko ni mo whai mei mori ko tau ki whanuani. Pea koe kore pea ke tau tu whakatafi po waki. Ki langa ho tau ki whanuani. E ki whanua o kai ke hane makakoloa. E ki whanua o ku masiwa ka koe tau matai koloa pe koe loto. Pea moe aku. Ia pe mo tala monu ma ke solo ke tau timi matematonga. He amana ki tau lakon I he aho. Moni te ke whama oai pe o tau sea ki he kota whainoa. Koe o whaat mo e tala monu solo malo apito. Malo apito, e ki minister pe ku whamalo lahi atu I he lava ke mea mai o whahoko e tau polokalama whamahina koia pea mo e potungau e whakatau aki pea mo e whakalakalaka wha ekonomika ke mahina ko o katopa. Whamalo lahi atu ngai kawinga le rei koia ku ke lava whamala ala mai I he whatala noa koia ku lava whahoko mo koi. Pe he whoki ngai whatongia ko toa pe ku ke fuesia tato fito I he kabineti pe mo e pule anga pe he whoki ki he wahenga wawa utahano o whatu e ki minister. O whaat malo so. Malo apito. Kainga ku whamalo lahi atu ka te ki mo tolu he lava ke mo mea mai koia ke tau polokalama. Pea mo e potungau e whakatau aki pe he whoki ki he whalakalaka wha ekonomika pea mo e ki minister
ona polto ke tā VILIAMI UASIKE LATU. Whakatau bena e ongo le rei atu e tau polokalama ki a pina ke te ki motol, pe te whahoko te pe tau polokalama, I he mahina ko ia ko Novema. Malo apito homo mea mai, pia mo wha malo lahi atu pe ke potunga aue whi whakatau aki, pia mo whalakalaka wha ekonomika, ko ngā ka ngai toko ni kotoa pe, o ku whai malawa ke whakahoko atu ai polokalama ko ni I he ahonika mo mea.